بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبية وألوهية وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, aruman ini tukbal na mo na isab salta hiatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu in kalam simaha sut simaha tinggi iwan sin hadis sin junjungan tanyo alaih salatu wassalam. Hapangadian tanyo bunga sin pag-iman. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, imbunga sin pag-iman iabutan tanyo pangadian amuna mga tao kalasahan nila yung pangdaig nila. Pangdaig nila, kampung nila. Pangdaig nila, bukod na kampung nila sa rawa. Inyad to, nawis saratan yung nahanak kauna. Mga nasabot yad to, bunga simpag iman, hikasulga yad to si mga tao, apabila hinang nila rihadunya, hatiranan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na hinang nila insabab, sinikasudsulga sin tiap-tiap siyulakan din kanila, damikian na hinang nila insabab, sin hikasanyang nila, hatiap-tiap siyulakan din kanila, dahil di hadunya, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Insumunod mga tuan, pangadyon na to haruman ini. Bunga simpag iman, amo na yung mga tao, mala sa habagay nila. Yung pagbagay mga tuan, sa adatun piddarain, hikasanyang dunya, labi aulay kasanyang adlaw akhirat. Biyaita si mahasut si mahatinggi, hakalam niya, piyatarang kato taniyo, sinjunjungan taniyo alaih salatu wassalam, hadis, dahin kan Abdullah ibn Umar, radiyallahu an, rawahu Tirmidhi. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairul ashab inda Allah khairuhum li sahibihi wa khairul jiran inda Allah khairuhum li jirani.
amad tu mga tuan, inbat-batan sin sabda sin junjungan tani alaihi salatu wassalam. Na, dahil nga mga makna niya, sin hadis sin junjungan tani alaihi salatu wassalam, khairul ashab, in sarayaw-rayaw bagay, hahadarat sin Allah Ta'ala, atin ini na itlak, aun dua, bagay hadarat sin taon, iwan bagay hadarat sin Tuhan. Ada punim bagay hantara sin tao pataon, ginis babarapan ay natulan. Malaingkan in pagbagay hadarat sin Allah Ta'ala way atulan den kato dahing hanag papanjari sin 7 lapis langit iwan lupa in kari asali atulan sin pagbagay nayari beta di kato hadis ini khairul ashab in sarayaw-rayaw magbagay amo na yung pagbagay si magtaymamog. Amo na yung pagbagay si ng katuhan. Amo na yung pagbagay si nagdalaig. Turayan tuan. Khairul ashabi indallah. In sarayaw-rayaw sabda sin junjungan alayhi salatu wassalam. Sin pagbagay magtaymamog. Hahadarat sin Allah Ta'ala. Buko na antara sin sila magkahin. Khairuhum li sahibihi. Amuin marayaw siya, pabakay niya. Nabiya din indag bustuan. Sinta umarayaw, pabakay niya. Bukon siya magpakita dayaw, pabakay niya. Sa marayaw siya, pabakay niya. Dahil din dayaw. Wairun din kaniya, malaingkan din Allah subhanahu wa ta'ala. Nauno yan dayaw yan. Umbul hambu. Badulus salam. Tukbali siya sin salam sa salam. Salam halawun, salam harwa. Kasanyangan halawun, kasanyangan harwa. Uy, nauno yan. Dahil nga sa babian mga tuhan, in pagbagay hadarat sin Tuhan, kung si singkarayawan dunya'y manadlawa. Dan kung si aw ni pag-ukab, bang aun ukabun aun halawun. Biyaon tuan, kaya lupasan nintaw kunsi. Nabiya sing kunsi karun. Sing kunsi karun, di marasi na bukun tayo sing kunsi sin kakaya-kayaan niya. Sa kawa tuan, way nahampit niya karayawan dunya iwan adlaw akhirat. Masa zaman jamulay na, masiri kalupahan si manu sa masa nila. Tiun sin lupa. Bukun tiun sin buaya. Bukun tiun sin buaya intaw hamasa niya. Sain sila tiun sin lupa. Wa khasabna bihi wa bidarihi al-ard. Palman si mahasut si mahating piatun na mo si halupa. Baran niya, iwan sin paghula niya, iwan sin kakaya-kayaan niya, iwan sin kahayup-hayupan niya, tiun na sa dasin lupa. Imay ta ito. Ba't supaya aong pamintangan sin umat haulihan?
Di tuwi kapag laging kunsi bihat turagbos, di marasi na bukun tain taod sing kunsi sing kakaya-kayaan niya. Natuan, impaglasa, hahadarat sintuhan, impaglasa kabayaan sintuhan, kunsi singkatan karayawan niya babosin niya. Nga nanta, kunsi sinsulka. Dahil nga sa mabyan bang wala doon yung kunsi sin pagbagay. Lang yastati, walang yastati. Di niya tuod karawsan. Hitunay yung kawajiban simbaran niya tudyo patuhan. Lan tastati an tawaddi haqqallah. Di niya karausan hitunay in haq sin Allahu Ta'ala run kaniya. Nag-inom makan sadya siya sin karayawan ding hatuhan, nagpasadap sadya siya sin nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dun kaniya. Adapun, di siya makaraus tumunay sin haq sin Allah Ta'ala run kaniya. Kita niyo mga tuhan. Sabab, way kunsi niya pakarayawan. Khairul ashab, insyarayaw-rayaw bagay. Insarayaw-rayaw panun, amunin panun magtay mangudang kaakam. Na, unin hinangon sin panun niya un. Badlus salam. Tukbali siya sin kasadya itoan. Ay ikaw tumukbal pagkauna, ay ikaw tumukbal pag-inom, ay ikaw tumukbal sinununo ka. Tukbali siya. Sinsa salam-salaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanyo mga to. Sabab insalam dua. Assalamu ismun min asma'illah. Salamun fid dunya wa salamun fil akhirah. Tanyo mga to. Badlu salama inda liqa'ihi wa inda ghiyabihi wa inda risalatihi. Tukbali siya sin salam hasulat mo. Magsulat ko kanya salama. Ubus ko magsulat salam da. Magbakaw iwan sin siya salam da. Panghindua ahi siya sin salam. Yani magbakay. Hahadarat sintuhan. Magbakay kabayaan sintuhan. Umbulambo kamu ya tu panghindu ay siya sin kasajahitaan. Dunya iwanad daw akhirat. Magkakunahanin masya ini mga tuan. Bukunin kakunahan sin, nalupasin sin, matawd sin. Yung pagkaw niya nagkahalwa burira. Pinag-anod na sindunok. Nagkawasa na sindunok. Nagkawasa na simbaha. So, may nababasa na simbaha, apay pagsarat kasi mga tao. Nawirong na tumay mo. Hinikarwa. Kapul adha. Tampani siya daing hama kamumula. Unu-unu na makamumula kaniya tampani. Makamula pangatud niya, pangdungog niya, hapikilan niya, hakabuhi niya, pakamatay niya tampani. Amo ni magbakay. Hahadarat sintuhan. Hakafayaan sintuhan. Ini katu ta'ul hadaya. Pagdihili siya sindirihilan kabayaan sintuhan. Sa kalituan na masa na ini, mangdihil siya kabayaan niya, wala doon kabayaan si mahasot si bahating.
Kaya nga sababihan, ang naring kato na pagtumtum mo ng tiyang dihin na rin, lang na magpanumtum mga tao yaon. Ako sa din nagmura ka niya, insari magmumura ka. Dahil nga sabi, bang sabuton si bahaton sinta o indirihilan niya, pagkahiniya, wala doonin salam. Wala doonin kasajahitraan, dunya'y manadlaw akhirat. Iban wala doonin kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi, ito mga anak kapuatiranan, ayaw kita nyo may nunumay, ta magsusungin kasusahan. Sin matawd silpon, malingkatin sisakatan, malingkatin bay, malingkatin katantan, o iron mangi, malingkat katantan. May ta magtataw din kasusahan. Sabab bukon kita niyo programa kabayaan sintuhan, nagprograma kita niyo sing kabayaan na to, di tayo maunikuan, di kabayaan ikuan. Dahil sabi to, upama kung magpanday, panday pupud. Mingkan panday, sa pupud. May ta na pupud, kaniya-kaniya plano, kaniya-kaniya kabayaan. Bangyad tumiyad tim manusia, paplano kabayaan sintuhan na hambuk. Sabab paplanuhan kita asal sintuhan. Na yung mga bariman, di sila madto paplano sintao. Hakatan pakaradyaan nila, inalupon nila, uno yung kabayaan si mahasot si mahating. Misanda na tunggang king manusia dia dunya, agad niya na pakabayaan sin Tuhan. Bukun niya agad pabagay niya, sa agad niya pabagay kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tayong pamagbog na khairul ashab inda Allah khairun li sahibihi. Amin marayaw siya baka ini. Kasajahitraan. Tampanun na makamudarat. Pagubos mangdihil siya. Di siya sumukat na. Inunaw na nebang kung karilan dihilan isa bako. Buko niya. Amuan tuwan yung marayaw magbakay. Amo yan yung pagbakay kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sulang niya yaddo. In kontra niya yaddo. Amunin beta sin Allah ta'ala. Paiman si mahasut si mahatinggi. Al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din adu. Illa al-muttaqin. Nagbabakay laga paiman sintuhan diya dunya. Di kautan buhok yung pagbakay nila. Sarawa pagbagay kabayaan nila, bukon pagbagay kabayaan sin Tuhan. In pagbagay yan, bang hadlaw akhirat. Sabab mi kita nuri nga dunya. Temporary kita nuri nga dunya. Bukon ini pagulaan, panghapit-hapitan sadya. Bukon ini paggulalan, bangaon naggulal di tao. Giulal siya sin tao. Himarayaw gulalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, mga tuwan. Al-akhillau, mga bagay laga, diha dunya, sa pagbagay nila laga, aung piuhong sinnamakay, iwan simbiyakay. Hadlaw susung. Adu, banta. Pula-pula mo di kautan buhukin pagbagay ni. Sa mabanta hadlaw susungon. Yung pangasumay, ta sila mabanta. Simbagay laga sila rin. Sabab yung pagbagay nila, aong piyuhong sinnamakay, aong piyuhong simbiyakay. Nabukon na dunya, adlaw akhirat. Bukun na bakay na manghukum, bukun da amin nang dihilin na mukum, bukun da amin dihilanin manghukum. Nahisyo ni manghukum. Wal amru yawma idin lillah.
Hadlaw susungon yan, way nalamod na to, imang hukum. Hukumun na kita niyo si mahasog si mahating. Dahil nga sabab yan, bang kita niyo miyakad. Sinhukuman niya riya dunya. Bukun tiyaw, tanyo patay kuranta niyo. Siya gawa, amuna in manubila tanyo. Continue Tuhan dengan dunia sambil pada akhirat. Pasan yang manusia. Nah sekali Tuhan, imbiyay tak sintuan na ayat yan, yari pa dunya, nagbagay bihad turagbus. Kaya lakbuan na. Naglakbo liakbuin na. Aturayan Tuhan, pataan yung jima Tuhan masanatuin. Bukun pataun kuma pamamattaan, kuma silpun kumaun. Sa pataun na to, hapikilan na to, hindi matuha masanatu ini, bang uning kahantang ni. Nasa kalimpat taon na to, magpatauran sa jasiin. Magpatauran crowd. Sa di kita niyo maun pa crowd, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Al-akhillaw, im mga bagay laga diya dunya, im pagbagay nila kal na sintaon, wala dun in kal na sin Allah ta'ala, yawma'idin ba'duhum li ba'din adu. Hadlaw susunod, hadlaw kiamat, banta mga tuwa. Ni meta magbanta si nagbabakay di. Sababing kabayaan sinang dihilway na. Yung kabayaan sindihilan wayra. Nasukatun niya na pakaniya. Ada punin nagbagay kabayaan sin Allah ta'ala. Buko namin namakay mangdihil, buko namin biyagay mangdihil, tungbasan na sin Allah ta'ala yung pagbagay nila. Dahil nga sababian, dito yung mga bariman. Dahil nga sababian, amo yan yung bungas yung pag-iman. Tani yung mga tayo mangod. Naruharamang biyato, bangin na bagay mo mangi da. Bangin na bagay mo naglalamo din marayaw mangi da. Nauno sadya, bagaya sadya ng buo. Hisiyo. Amoy ni pabagay kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naturayan to. Nahinda siyo yan. Allazina amanu wa amilus salihat. Tuba lahum wa husnu ma'ab. May mga sila na hinang bariman. Yung pagkabariman nila, iamalan nila yung kabayaan sintuhan. Bukun iamalan nila yung pikilan nila, yung napso nila, yung syahwat nila. Bukun. Iniamalan sin pangatod nila, iniamalan sin panglungog nila, iniamalan sin suara nila, iniamalan sin pagkahansam nila. Amilus salihat. Iamalan nila yung kabayaan sinto. Nasa kali, iamalan sinta yung kabayaan sintuhan, iamalan na sinta yung kabayaan niya, yung kabayaan sinya ito. Dahil nga sa babian Tuhan, magtataw din problema. Aming problema, hapikilan niya rin niya na malulay. Kaya din na problema ako. Aming problema, simpikilan niya rin yan na mahalulay. Ang pawala kita piyakari sintuan pa dunya ini, puno ng problema pa umubukon. Wala kita piyakari pa dunya ini maglawag problema. Wala kita piyakari pa dunya ini nagdara problema. Allah subhanahu wa ta'ala biyatanin Adam kadto kau pagumi agara sadyan ini. Di kau malaong iban pag-iig mo rin adunya masanyang kawadlaw akhirat. Amo yan Tuhan. Nauno pa yung sugpatan sinadis. Wa khairul jiran. In sarayaw-rayaw magpangdaing inda Allah ahadarat sinallahu ta'ala khairuhum lijari
amo na yung tao marayaw hapang daig niya. Marayaw siya kasuddahan. Marayaw siya katan pakaradyaan hapang daig niya. Di bilupin hula, bangway hilwala. Nasa kalibiyaw na pangita na to inhilwala, amo at tinipag di bilupin hula. Nabalis ka. Nagparain Allah Ta'ala kana bihaliwan karasulan ang pamukon magiluhala. Wala tupsidu fil ardi ba'da islahiha. Ayaw kamu magdarwa kahababaw singgumi. Ay niyo larakain atulan sinallahu ta'ala hiklad hababaw singgumi piya hatud niya kanabihan iwan na karasulan. Ubus na ayaw niyo nala. Tuan hamasa na to ini. Dumad daw yung panglarap. Dumad daw. Maglarap. Siya rayaw-rayaw pangdaig. Hahadarat sintuhan, amo na yung taon nagpangdaig siya, aun pangdaig niya, iagad na yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amin agaron mo yung kabayaan mo pangdaig, kabus. Abnormal. Maita, pagkakabusan kau pikilan. Pagkakabusan kau kusog. Pagkakabusan kau sin. Kataan kulang kabus. Hisiurin di pagkakulangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babian, pamakay na kawakabayaan sintuhan. Hikarwa, daha mangdaig, magpangdaigin, pagay mo kabayaan sintuhan, ay muraha magpangdaig kabayaan mo, abnormal. Mahinang kaw abnormal, iwan sinsya, simbukon kamu kabus-kabus. Jukupin pikilan niyo, jukupin pangatun niyo, jukupin katantan. Sa may abnormal kawasara sinallahu subhanahu. Sabihan mga tuan, balikan tanwin ayat. Al-akhillau bagay laga di hababaw singgo miri kautan buhuk. Yawma igim ba'duhum li ba'din adu. Adlaw susun. Banta sa lagu-lagu. Di makapagsunod. Ikaw na launin nakajanjan ka. Ikaw na nakarara ka ako. Bang bukon pa sa lawin ikaw yan, nakapanas bi ako marayaw lang si masjid. Nakaibadat ako marayaw lang si masjid. Yan tak datuan sintaon susunad law ka na kami. Na, uno pindeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu رواه ابن ماجه والترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريدا أو جار له أخا له في الله ناداه مناد بأن تبته وتاب ممساك وتبوأت من الجنة منزلا. Turayan tuan. Sabda sinjunjungan tani alaihi salatu wassalam. Man ada maridan. Hingkahalan na tudua. Maka sa iwan malamah. Na sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisiu-siu ring kaniyo. Maka pamisi tahataw na sa sakit. Bisitaw na taon na sa sakit. Yung pagbasitaw na tulan. Yung kita niyo rin naghinang atulan. Di mamisita bang mayroon marapag kaun. Kaya wanan mga doa taraking cake, dahon madto, sinimin na sa sakit yaw, ni namin sa mabungatin simod. Kaya tambo na yung simod niya, sa kalirahan cake, maupat tarak.
Man ada maridan. Hisiusyun tao, makabisita hatao na sa sakit. Kampung niya, maas niya, nibo niya, bagay niya. Ampay pamisita niya. Inda Allah, kabayaan sinallahu ta'ala. Bungkunat kan siya na misita, piyamikitan niya, kampung niya, tuwiya ini. Sangkan pisita niya, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, nada munadin. Nadahu munadin. Manawag-tawag, inaraak sintuhan, mananawag-tawag. Biantibda, in panawag-tawag, matantuod. Timap panakaw sing karayawan dunya, iwang karayawan adlaw akhirat. Aturayan tuan. Sa pamisita kabayaan sin Tuhan. Bukon pamisita kabayaan mo. Bataon-taon na sa sakit, di misan makakulang. Ay rin makalingkod, nagkukulang na siya. Bang siya mawaya, hunat-hunat tunin taykod niya, liot-liot tuning kantin niya, mihan. Nabisita siya simbakay niya. Bakay niya business, bakay niya katantang, bisita siya. Na nagkukulang na siya. Aha. Maning bakay niya, aon siyok sukatay kud niya. Naati ko kaya na naman niya marakmol. Paglawa naman, sintay kud simbakay niya ring halawang, wala na kaya na mga anak, wala na kaya na iwan, palingkuran niya ako. Pag kita sin iwan niya halawang, naglilingkod na. Uy, marayaw pa karayaw uwat. Pasalan kaya na naman niya taykod niya marakmulin ng bilog. Uwat na kula tuwin ng bilog, lulunan, marakmul. Pag kita nila naglilingkod na, nag-iitong na. Aturayan to. Bang siman niya nga bihandag bus. Kabayaan sintay wan tao ibang kakuyakan na inaddo. Biyadin na ing kabayaan sintuhan. Man ada maridan. Hisiyo sintaw na misita, taw na sa sakit. Kampung niya, nibul niya, bagay niya. Manawag-tawag. Indara akong ginto ang manawag-tawag. Biyanin pa. Biantibda. Timap panakaw sing karayawan. Pula-pula mo. Wataba mamsak. Hikarwa intikan mumaddu. Impanaw mumaddu. Palugal. Amin niya din nasa sakit, karayawan katanda. Dua na. Watabawwata minal jannati manzila. Iban, paulaon kau sintuan kakkal halawang suwa. Hasabab sa dayag to. Impamisita mo lilla. Bukun impamisita mo kalna. Kalna magpamikitan, kalna singkatantan sa wala duning kalna yadto sa indallah, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Turayan tuan. Ingkusog simpamisita kalna sinsin, nakalingko din taw nasa sakit. Nabiya din ng kalna sintuhan. Pula-pula mo, paglawa naman sintaykod. Natambunin lawang sinamisita kaniya, wala na kaiyan hanak apo. No, palingkuran niyo ba ako, itungon kinimbilaw patay kudkuin, bang pilin halaw. Pagkita si mga tao, inang ligat, na inataham mo na. Mapaslod din dito yung kabayaan sinto. Asarao,
mapaslod, mawiskay na dito. Inyad to, nagusal pa siya wakto. Yung kabayaan sintuhan, bang niya pasiglaw, way na sa kupsin time. Sinjaman way. Katulayan to. Sa na ini aluptan nyo, kalna sintaw. Amot ting kabyaksahan na to. Pinahon na to tuan, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yan pinamisita daw no, tao na sa sakit. Hikarwa, aw jara lahu akhan, aw jara akhan lahu billah. At wabisita nin bagay niya, wala na sa sakit, namisita sa siya, damikyan biadahad kim pahala mo nun. Biantibta, وتاب من ساق وتبوأت من الجنة منزلا. Patuloy tuan. Dahil nga sabi ito mga tuan, bulan sangan natin pangdungog na to. Bulan sangan natin pangita na to. Hakraud kabayaan sintuhan. Hapagpun-pun kabayaan sintuhan. Buko na pagpun-pun kabayaan na to. Yung pagpun-pun kabayaan na to, way magdihil karayawan sa buton sadya. Way isab lang na pagpun-pun siya timbanong si Madya na. Na. Aw jara akhan lahu pillah. Atawa, namisita siya, hatay manghud niya, buhi, sa yung pamisita niya bukun karna, aung piyuhong niya. Sa indawah, yung piyuhong niya, hadarat silallahu subhanahu wa ta'ala. Na, magsusungin kasusahan na to, sabab nagpihakin tao. Inyo unin piyuhong niya pataw. Inyo in piyuhong niya pataw ibang patuhan. Hambuk sadya tuan. May tambok sadya. Kakausan da sinallahu ta'ala, balis ka tunin atay sintaw yawn man kay mo, bang iagad mo sadya yung kabayaan sintuhan. Sa mura kuman maus kita ni may ni wala pa si masampeng karayawan ini. Ay kau maus. Makaingat singi ibandayaw Tuhan. Dahil nga sabi at yung pangayo si mga sila nakauna, patuhan. Dua, aun na ngayon, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Yung pangayo ikarwa, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Yung pangayo hamu, di na sila mabaya nasib karayawan dia adlaw. Dunya na sidya. O tuan na mo, dili kami karayawan dia dunya. Di na kami mabaya sing karayawan adlaw akhirat. Hinda sila ngayon yan. Amin mga sila maus. Yung pangayo simbari iman, bukunda sila maus, bukunda unun. Sa magad sila kabayaan sintuhan. Unin pangayo nila. Rabbana atina fid dunya hasana. O tuan na mo, mangayo kami kayo. Hangkan kami mangayo kayo mo, ikaw na may taharap nyo ka ako mangayo. Na mangayo kami. Ano harai kami karayawan dunya. Iwan karayawan adlaw akhirat. Iwan tangkisan kami rin nga makamumula. Iwan paagara kami ha mga tao marayaw. Usog marayaw. Nasa kali, hirwa arasin tao niya, nung inagaroon niya, isim matawd siin. Isim matawd guhit. Isim matawd tinug. Amo yan. In pagguhit hirihil sintuhan, in tindog hirihil sintuhan, way na. Tatawangan na sintao patao. Abnormal. In pakaradyaan sintuhan, way abnormal ito. Way. Aw jara akhan lahu
Kamisita rin siya. Habakay niya. Unin pamisita niya. Fillah. Way piuhong niya rin tao. Sa piuhong niya Tuhan dengan Tuhan. Na, inigantikan niya sin Allah Ta'ala. Nadahu munadin. Biya da sinid na misita tao. Alam mo. No. Biantibta. Timappanakaw sing karayawan dunya. Saadatud darain. Kasanyangan dunya. Iwan kasanyangan adlaw akhirat. Hauno pa ka lumawag. Di mo yan kawa kanakawa sa sintao. Misang pa biya sing kusog sing kawa sa Duterte. Di mga tuwan. Abnormal na. بأن تبت وتاب منساك وتبوأت منزلا وتبوأت من الجنة منزلا. Di mapanakaw sing karayawan. Intikan mo. In karayawan katantan niya doon ay anong karasin Tuhan karayawan. Ivan, pahulaon ko sin Tuhan. Alam mo sin suwa. Tamo tayo mamut. Mamisita sa Jakaw habakay mo. Mamisita sa Jakaw hanibol mo. Yan mga tuwan. Na. Uno pinadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم برجالكم في الجنة. Sabda sinjunjungan alaihi salatu wassalam, mabaya ka kamubaitaan ko. Hindi mabaya. Nabi mamaita. Yung kita niyo hindi na, ay nakamugbaita. Bang Quran yung mamayta ayaw na. Hibayta mo yung Quran na pagutba. Bang ang kugda ng sinutba. Piyadi ka na kulong na sinagutba ayaw. Piyadi ka na kulong siya. Buko saan paandig? Tumlang. Sa kalipaandig yung kayo mo. Tumlang. Way pagpaandig. Tumlangan ka. Sa babang magpaandig, magtuhuma pa ka. Tumlang. Bukun tawin na numlang kay mo Tuhan, biyaway tasin Tuhan tumlang. Turayan tayo mga na. Ala ukhbirukum, mabaya ka kamubaitaan ko. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, birijalikum fil jannah, si mga kausugan niyo, surga. May tao na sabutin babae. Bang masabot na inusog na ng babae. Anak apo. Impamong si mga sahabat kul na, bala ya Rasulullah. Huon ya Rasulullah. Wait na kami. Bang hisiw yung mga usog na rul ta usulwa. Hakuliling na mo ini. Wala ngiyanan. Ingan sa ngiyanan ingkulalan. Kala عليه الصلاة والسلام النبي والرسول في الجنة إن كان بهان إبان سنك رسولا نسلوا نيسيو pa والصديق في الجنة إن توري magpuputing tausulwa. Masa na to ini puting bangkatan puting. Putingan sin tao, putingan sin usugin babae, putingan sin babae usug. Imangi mamuting papatuhan. Ilingog hababaw sing gumini, hasabab sin pagputing. Daing na mga sabab sa lagu-lagu,
Nabulaki na magkakasi. Nabulaki magkampong. Nabulaki magtiyaon. Nabulaki bagay. Hasabab sin pagputing. Namumuting patuhan. Namumuting patao. Nahisyo pa. In kanabihan iwan karasulan, piljan na. Tausuwa. Was-siddiq. Iwan sintori magpuputing tausuwa. Hisyo pa. Was-suhada. Iwan si mga tausahid. Tausuwa. Was-salihin. Iwan si mga taon. Iyammalan nila yung kabayaan si Tuhan. Bukunin iyammalan nila, favorite nila. Iniammalan sintang favorite niya, bangin favorite pagkaon na narana po hospital. Bangin favorite niya badyo, nalupas ni badyo. Susulog na ba yung pagkonsum din, na masipog akulong eh, susulog ko na. Turayan tuwan. Nahisiw pa. Intaw surga. Intaw surga, warrajulu yajuru akhahu fi nahiyati Misr. La yajuruhu illa lillah. Usog bisita ng bagay niya. Yadtuhakan layo, iwan niyo na kansuok. Hamasuok, mabisita niya na. Hakan layo, mabisita niya na. Hakis sa singkamasan na to mga tuwa na jaman na kauna. Bang maabutin dua haylaya. In ama yad tuhasug. In anak kaya sambuangan magunahan. Kariun sin ama in anak kaya sambuangan. Atawa kadtuun sin anak muy pasug. Biyon tuan dukain. Harap patunang. In ama, di niya namin siyang kaingatan. Nakapaghilabay bayad to, nakapagsumbay kurban bayad to. Sa kaliri sila magkurban, iwan sing katunangan nila. Turan nyo yan mga tuwan. Mayngkan, way ariplano. Way makasay, maguno, magbanog, madturatuan, alon ba mga lagobuon. Sa kakausan da sintuhan, paigunin alon. Sa babiyad to, ingkad doon kabayaan sintuhan, imad to kabayaan sintuhan. Turayan tuan. Tausul ka. Jara akhan lahu. Fil qarib wal ba'id. Bisitan niya, imbakay niya. Masuukin hula, iwan malayo hula. Bukunin permisita niya umpihong niya. Lillah, impihong niya sadya, yagat ning kabayaan sintuhan, intung basahan, illal jannah. Wayrundo kayong surga. Haturayan to. Dahil nga sabab yan ang kisya. Sindua magbakay. Amin pagbakay, lillah, bukun pagbakay kay na sintao. Aun piyong niya. Hamuk masa timum-tum siya bakay niya. Bisita na ito akan layo. May abot man pasuli pangan. Suli pangan madto iwan si madto na paway kadtuon niya. Piagbak ni nambukusog. Inagi si nambukusog. Ay naturid. Harap pa kayo ng kabayaan mo yan. Lang naway runda, malengkan, aun sadya bakay ko kadtuon ko yung sung-sungunin. Amurad tulong ni maksud ko. Inagisin na nga subuyaw. Way rulong na biya dugay yung biya mga pasugpatan niyo, hapagbakay niyo.
way tumtumun niya kay mo, atawa way tumtumun niya sab kay mo. Naway, may amura kumalong lillah. Ahbabtuhu lillah. Kaya lasahan ko siya, hakabayaan sin Tuhan. Biyagay ko siya, hakabayaan sin Tuhan. Nain agi, in ikaw yan, kaya lasahan na kau sin Tuhan. Biya sila sa mo. Hata ubisita mo yan. Aturayan Tuhan. Bi anna Allah kad ahabbaka kama ahbabtahu. Sabun na tu din Allah Ta'ala, kaya lasahan na kau. Biya sila sa mo, hata ubisita mo yan. Aturayan Tuhan. Inya tu kalna sin Tuhan. Nawangin ta ubisita mo, kalna sinuno, balis kata na. Kaya astulan na kau sin Tuhan. Astul Tuhan. Hipag Tuhan mo, sindi mo akaruning kabayaan sin Tuhan. Sabuton mo yung kabayaan sin Tuhan, sindi mo ra akaruning kabayaan sin Tuhan mo. Nah, kita yan Tuhan. Nah, inadi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tausul wa intawid. Inyad to mimpiagbat niya malaika. Nagparagbus ta umaryo. Sabitaan, inna Allah kad ahabbaka kama ahbabtahu. Sabunal tuud. Inna Allah Ta'ala, kialasahan niya na ikaw iban sinsiyad to. Biya sila sa muka niya. Aturayan tayo mangudna mo. Namura-murahan. Panghinduan na to pa Allah Ta'ala, magkakunahan kita niyo hamasan na to ini mga tuwad. Dahil nga sabab yan, nasabbo tadi sulkul. An Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Wajabat mahabbati lil mutahabbin. Wajabat mahabbati lil mutajalisin fi. Wajabat mahabbati lil mutajawirin fi. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisul qud, palman simahat. Wajabat mahabbati. Kanunungan ko, kalasahan ko. Puta, indayaw. Kanunungan ko, kalasahan ko, inipon ko, naglasa hakabayaan ko. Nawalis ka tayo sa. Sa di na ito pagbalis ka ito. Bangaong kulol puti, aong kulol itom. Bangaong doom, aong adlaw. Di man jari adlaw sadya, di man jari room sadya. Mga kumana, wala dugay niyo, mga kapito room sadya. Sama yun ang daadlaw. Wajabat mahabbati lil mutahabbinati. Kalasahan ko, kanunungan ko. Hisiw din Allah subhanahu wa ta'ala. Magkarunahan kita di wabiyad tundagbos. Amilaw na wetang ko sintaw, kanunungan takaw, kalasahan takaw, pila tahun. Balis ka tunay to, karuwalan tanakaw, kaastulan tanakaw. May wala naruuning kamayaan mo hataw yadto. Ada po nindeng Allah Ta'ala, di pagkakausa. Amin himinang nakaw mangi bialagbusin alamin ni uuhon pa kaw sintuhan pagtawat kaw. Gasin pamarinta bihaon. Surindel na kau papamarinta. Na pag surindel mo pamarinta, surindel na kau patuhan. Ubos ng prakala. Wajabat mahabbati, kanunungan ko, kalasahan ko. Siw yan, Allah subhanahu wa ta'ala. Inda siw. Lil mutahabbinati, amin naglasakal na ko. Hisiw pa.
wal mutajawirina fi. Amin magpangdaig-daig, amin nagbisita-bisita. Way sagga ni man sinibo niya. Nagbibisita-bisita yun sila. Naglilingkod-lingkod sila, kabayaan sintuhan. Amo yan mga tuwan. In pamulan siyang katutaniw. Hiyatod sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam, supaya kita niyo makalamod. Ha mga tao masanyang diya dunya, temporary. Manaykod kita niyo rin diya dunya, insyaallah ta'ala. Allah takhafu, wala tahjanu, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ay kung mabukasin susungon mo, hisin na may tayan Tuhan. Magbuka-buka pa kau sing kawasan niya. Ay na kau masusa sintay Quran mo. Hisiw yan, Allah subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan mga Tuhan, patubtuhon na mo dito, yung pangadyan na to, uuhon na to yung pangatud na to, uuhon na to yung akal na to, maun kita niyo pakabayaan sin Tuhan, ayaw kita niyo maun pakraod kabayaan sin tao, sa maun kita niyo papagpun-pun kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maka taniw ingkunsi sin sulwa. Iyanugara kato taniw. Sin Allah ta'ala yung karayawan dunya, iban karayawan akhirat. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wajidna fahman wa ilma ya Allah innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.